Remake Taji we Kamataya Bobbing Manipuli ART Marine Miragachi Health Minister na Tuimi Hera 2023 Major Bob Cutting Shanau Volleyball Ngahan Yang Rupai Long Now na Yuhera Lekyang Tor Ajita Tangkul Express Pau Tang Meeting Chodang in a Pami Dele Bobbing Messina Nganangramsa Manipuli Tarkakasa ART Marine Milakragachi Manipur Health Minister na Tuimida Yarina Pradesh Kasa Ngasamaira Itum the Taipai people living with HIV being na a retreatment Tarkakasa state na Matada Mahai Kamuivang Maringapa Pong Shokta Ajawan Tarik Mukutang Aina Pradesh Sarashum Haira Ksana Infal East Network of Positive People with Secretary Kangapam Anandi Naghang BLHIV na Pradesh Kasa Samisho Matithang Kahaira Saikala Atum na Pradesh Kasa Adam Chili NGOs Aina MACS Kaikana ART Ngarin Miyada Ningshi Pongshoka Anandi Naghang Manipur Health Minister Sabam Ranjan na Tuimi Kahaya Tishura State na ND Retroviral Therapy Tarkar Saji Shogarna Ajuwi Direct Mukuda Shini we Aina Ngarin Mihaura La Rudin ART Facility Maintenance Samira Kajila Health Minister na Hangaira Aruri ART Tiomeka Leda Kaleji Karanawina Naushnoping Mukui Kapaina da Anandina Hangsanga ART Facility La Long Term Policy Wivang Atumna Kajang Gatum Gajida Kangasan Le Jirada Mutsekhaira Gajila Hanga Major Pop Cutting Women's Volleyball Ngahan Yang Rupai Long Nauna Kui Sampangaira Shanawi Volleyball Final Match Aya Tahau Crown Air Post Winobaza Ukruling Realda Yang Rupai Long Nauna Shiroi Youth Club Li Kui Sampanga Ajakumwe Major Pop Rolling Now Cutting Women's Volleyball Tournament 2023 Jina Ngahanjui Edition Kajishadang Saya Kayuya Shile Lupa Ting Tumrakala Runners Up Li Ting Tarada Pangada Medals and Certificate Musoda Mia Tournament Chi Major Pop Cutting Rolling Now Li Kayakshi Paningkung Chiteda 10th Sector Assam Rifle Samsaina Ukru District Sports Association Ning Shikta Makok Mida Kalena Major Pop Cutting Rolling Now Tournament Hi Ukru Headquarter We Ngreong Han Ngachali Pamikap Kachi Akang Saya Achigum we Major Pop Rolling Now Cutting Baby League Li Kelo India Ukru Aina Yarsho FC na Mangawang Rokta Achu Tahau Crown Li Final Ngreogida Ladele Baby League Chiwi Kayuya Shile Lupa Ting Tra Kala Runners Up Li Ting Pangamira da Hanga Major Pop Rolling Now Cutting Football Tournament 2022 we kare semi-final match la Aching Ngreogida Ladele Semi-final match Kareji Hunpun Pungcham Football Association Aina Ukru Down United FC Ngreora Semi-final match Kakanyali Haukok FC Aina Pay FC Ngreora Myanmar Football Final match Ji Achu Tarik Mugadashini Tang Ngreora Major Pop Rolling Now Cutting Football Ngahan Edition Kachiko Hi Kayuya Shile Lupa Tinghang Shini da Panga Kala Runners Up Li Tinghang Mati da Ngran Mi Haida Leda Makok Mina Hanga Tengnopali Nishare Pungzat Kasa Apam Kanili Tukui Haira 5th Assam Rifle Aina More Police na More Ward 2 Tengnopa District Wimi Tsingkum Magada Chiko Lenzo Lenjingzang Zhou Allies Philips Li Tukakuina Ana WY tablets packet Hangjishata Kani Pungzat Kasana Ari Bingji KG 56.255 Kaya Jia 49 SIM card kala Aadhaar card Singzat Kasala Police na Kui Mihera Mipachili More Police Station Li Misangaira Tengnova Police na Migatay Akalila Nishari Pungzat Kasawiwang Tukui Hera Ariji Brown Sugar na da Hanga Maruti Alto car Akali Soap cases Hang Pangada Pangali Shaksa Sanghailaga Pungzat Kasana Kala Karichi Tengnova Morewi Mi Tsingkum Magadagatum Tangkolun Haukipna Tauzat Kasana Ale Tengnova Police Station Ni Misangaira NSCNIM Wiminada Ninkamong Matili Kabesoi Special Commando Unit na Tukihawagji Pau Sampanga Atumli Thursday Pemtang Tor Pungtra Makai Shigli Interstate Bus Terminus Kuman Lambak Infal Wesley Tukukuinachia Mi Zatalagaji Manipur Legislative Assembly Session Wivang Chekachin Sada Routine Frisking Checkings Zatkasali Special Commando Unit Team Jili 16 Assam
na pau mikrana da hanga operation chile ningmong da detain salga verification ka sale thaigu khui ta tupi senapati district wi fozio gaina alias dhori gaina junhe poto Sarma district Nagaland wi setoi yeptha majikum dimapur Nagaland wi aripo zelang kala alungtang yukru wi karating mung athumle tukukuina chia athumna singjat kasa mobile phone kathum kala sim card changasa khumi hera mibingchi Imphal police station ni misang hawa chia pauhi IFP wi aina kakuina ngalei gatai wi aina mi ungajang Jackson Maida Yangsang Kwai Manipur Tharipamni Police Outpost Chungmei Samsung Rajaira Manipur House Katana Chief Minister N. Biren Singh Nagahang Home Affairs wi Maya Kamizangda Border Pamni Police Outpost Thumrada Mati Semaura da Ledale Maramhi Chop Manipur Legislative Assembly Session Kakatumba Kazip Committee wi question early Gahangna House Member MLA K. Ranjit Singh na Kangahanli CM N. Biren Singh na Ngahan Kaka 2012 kumwi ena apok laga achira shungda state na Myanmaris shakatum angchigoda gatum tukui hera. Chiwing chaile aka deport sahau shaka apa shini na judicial custody lile shaka apa pangana detention center lile kala shaka angchishali bail aina juho shokawa state chogarna Infiltration Yangsangda biometric surveillance house to house utter verification security alert higda paikar khuida legichila CM Birena hangsanga house kazip chile Lui Rishongru Sem Kami Maramli Langhanda and Birena Gahang Rishongru Sem Kavai facilities chi Luipam 46,512 hectares Gadali Minor Irrigation and Water Resource Department na Mihera Ngalewi aina turu quick show zingrotru kazip kuigala check tam sem kami higatata hila irrigation facilities wivang kuigadale da pirena hanga MLATH Lokeshwar Singh na land registration wi maram ngahanda CM na gahang cabinet subcommittee na land buyers verification sadale gala state wing ngale ayar wi aina mukhuitui khwai jackson lak aina ngak mi dale da CM pirena hangsanga Stately abam katay wi mi ungjang ungpanda kle NRC commission na mathada yangsang mi ka khwai kokomi aina UNC na ngakawhaira coordinating committee on Manipur integrity kokomi kala United Naga Council UNC na shorkale kathongda population commission aina NRC muhina ranglaka habokhaulu da kasathaira longre khani chinang roomda mikshok press pauli gang Manipuri immigrants ungmana chonda khale hina state with demography le sajaki ji leheram state le kerang hongpam shikman tingrong yai gadek lanishari phungwa gasa hi ya shokta khle angred alungli state le kaya khana ayarwi influx population khalagaji mathada magathai hi shokarna mathada yangsanran hairada long khani china hanga kokomi aina UNC na state lila central shokar lila ngakauda NRC exercise Population Commission kasemwi maramli memorandum ngatade da misangra shum haira maramji state cabinet nalamiyada shorkar verification mathada majangla ko kowung kathar momuchut mi papa pai mara kachila lega haina da long jina hangsanga kasara kachile hailala otsak aina masathu da stately illegal migrants we issue leida khlehi shokarna sakta mukhui tha haira da long khani jina hanga marami muhina ranglaka mikchang mi Paigar Kwimi Kwai Kokomi Aina UNC na Shokali Katongaira Yukrule Miyamki Numit Makok Mihera District Administration Nathanda District Hills Leaders Day Aina Miyamki Numichi DRDA Training Hall Yukrule Aya Kwikaya Kazip Chile Yarimi Shaka Tradashat Kala Yukru District we Department Magadachiko Wazanga Kazip Chile Kong Hangpangada Kanina Grievances Application Hangpangada Panga Shika Misanga Chile Gazang Yarili Department Ngate the way services Hangmadi Dagtum Miherada Hanga Lanuidachu we Kamataya Pauping Manipuli ART Ngarin Miragachi Health Minister na Tui Mihera 2023 Major Bob Cutting Shanao Volleyball Ngahan Yang Rupai Long Now na Yuhera Achu pau iling changhaira pau anada klein tum sai korale ring pagala kamhaya zmi shong sa serno